Nabo atongeria ba kaunti Muturi ya Tharaka Nithi ne bameneretie mpatho cia siasa iri kuoneka kaunti-ini ya Meru kagitene gaka bakiaria baugite bo batenda kuthingatira mwitiro Joe bakiuga gutebu jukabaguna ne aria bongerete na kuga bageka thiri na urumwe ta atongeria kenda kuritira baria babatarire ngugi Mate Mugambi na Rugono Runkuruki. Thoni gia gucokia nkatho KMC wa Kworotwa kiriwandia chogoria kaba wanja atongoria ba kaunti ya Tharaka Nithi barauga ndo ari ogo munini wa ngavana kiri kaunti no Wilson Nyagamu Israeli na tolo mtu onda ka uwirwa tande wirwa ndepite ngavana ndeja kuleta scorecard yakwa buka ngabo yebo bizangi musenga buka ugari kana tisa sawa ke yani bona anda tumwange kinya unda tumwandeja umne ni mtume twani onde that is the work of the deputy governor na thank you muno mheshimiwa wetu senator no mtume Tharaka Nithi yete kana taka unte wingi no tunatiri there is God in heaven uroga tumenyagira magita mo eni no me uroko ndigeria muno mondo litagweu andu bara bo bae ni umone bishop urongeni lebe Thoni kentere cia karima mwaro wandiwe ni achogoria barameneria cia cia mpatho gatagati ga atongoria ba kaunti Muturi ya Meru nonto among the counties ira china de tumba kinya kuweta Tharaka Nithi china ndo yandethera guntukuna ndauma guntukuna gatia gitonga ngwire ndu mheshimiwa Ntamugembu kwi bandu ndauma thaino muntu kiroma kwari ukegwa ntu bombetu nara gikundi yo kaugiro ikuruga mana kaugiro utubo buria gutonekana bantu abo botigeretia kuri gintu kegwitha bantu ko tafadhali Tharaka Nithi leadership Tharaka Nithi kinya kwa kwina gukunya nao hapa na pale hiyo gunkunya hiyo kundula hiyo guntonga hiyo ngambio hiyo ni kawaida yana bale bantu amwe lakini mantu mando na Meru county ti mantu magukenia kambu Meru county atongoria baba baugite amwe na kwithirwa na aruagi na ti bwega gukobia mara mathiete na mbere nontu timbi chembega Tharaka Nithi tuli afadhali zaidi leadership yetu sawa leadership ya mheshimiwa gavana na MCs wake bonde na gutire bantu withagira kwina andu a maendeleo monekana mburia ndio the experience ya county assembly mianga 10 kwa Karingani nderira to 2027 mukae kando pacha nifanye kazi no ndo tuthiororokira tukeceragia gitege 2027 tute kwamba kweria nembi twambite gwachi na watho waku wamba kweria nembi wonete mbere wamberia guceria kiu kingo guceria anani nenkwethima ndeuria no twakoro twakwa mathiete makethima gare makathie makonchinde akoro mao bonthe barombete ngwataniro gatagati ga utongoria bwa kaunti ya Tharaka Nithi kenda gutigira uthi na mbere bukuoneka kiria kari muthia cia Tharaka Nithi ramata kiri kiatho giki nindambiririe kwandika ndoragirani mbetagwa Kinuthia MC wa Metheru na gute mtu mpingite nikakarekia raugire arenda giti kia ngavana erukira kia MP auga arenda tibu wenge kurikia ngava no kandeli de karekea lewe go kuthike ule ukandula MP anegwe neni auga ngavana tukenaria kiripotera wero weekendi kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mate Mugambi.